Tek sam otvorila svoju prvu kompaniju ove godine i bavim se coachingom, online business, marketing i self-development. Ogroman uticaj, toliko sam toga naučila i na neki način mi se svidjelo pristup na koji su mentori nama sve nekako kognitivno kroz analogije objašnjavali, tako da dosta mi je poboljšala način na koji sjedim preko puta svoga prospekta i klijenta i na koji odrađujem svoje prodajne sales calls. Jako je žalosno po meni da se finansijska pismenost ne uči u školama danas i smatram da je ovakva vrsta edukacija jako potrebna današnjoj omladini i smatram da mi jesmo obilje i što više razvijamo svoju svijest i što više razvijamo svoju finansijsku pismenost, više ćemo nekako prosperirati kao narod i prosto smatram da biznis nije samo biznis, biznis je davanje vrijednosti drugim ljudima i eto, od jako velike važnosti. Raiffeisen Bank. Make it happen.